Hila meron eh. Dila kalakas utoy tiya kakat mangikin. San Maricon so famous kan. Ini San Mari Press. Pero kenapa ya? Siap-siap terkabul lagi. Oh, siapa? One, two, three. 1, 2, 2. 1, 2, 2, 2. Ito Mari Press bikin kapela. Natan Mari Baptist bikin katlingtep. Kan bikin. 2, 2, 2. Oh, murah. Kan Mari Baptist bikin.